kakhulu kumina. Ngiyabonga bonke selwehlile luvalo. Bekunene ngicela ukushonje kafishane. Mina ngithobe jani ngokwamagagula sibongo sami ekhaya kithi kulaphana elangeni shifu wami ngishifu lovuta. Simaswathi sisho kanjalo angithi. Ngisuka enhlanganweni ngebongosi kuthiwa Babukisi Foundation. Ngikathi kafishane bongosi babukisi ngabaqhaza ngokuthi bakukhanya futhi bangiswayi. Hano manje ngivakahle. Babukisi bakukhanya pheze bayini bangiswayi. Ngisho ukuthi ke bangisho kanjalo ngisho ukuthi sibabukisi sedama kulumeka lubhaqa. Siyakhanyisa la kumnyama khona. Sibabukisi siyavanga uyasiziningi lokuboleka wangithi. Siyavanga nasekungathi khona kusahlamusi kahle khona. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuthi sisive semaswati. Sinemihambo yethu. Sisive semaswati sinendlela esiphila ngayo. Kodwa kancane into iyabonakala sithi iyahamba iyalahleka kancane. Baso mnyobe ke bekafundzile abafuna bona titoko titawu behavior ya washisa semani. Thatha lesitoko sinye wasijikala phekhaya. Sazuma sinyana sakuphula ngaphandle. Wasuyabona angisifake amanini labanzayo wasifake amanini labanzayo lesitoko. Sahlala wasuvula la ukushisa kancane kwavula ukushisa kancane. Saqala sasimo lesitoko seva kumnazi lamanda amanzi. Kana sibona lamanda ayakona njani. Ngiyokushisa kancane sakuqhubeka sajwayela. Nesikhathi lamanda sashisa kakhulu sisivuka asakho ngoba yana sesitoko kuzuba siphuma. Nasi ke singamaswati. Dinentinto kancane tiyasingenela. Tiyasidunga sisivesani semaswati. Njengana lephese leningishutha ngohambe manje. Sibita ngama cellphone angithi. I-cellphone ihle kodwa futhi nebubi lokukhona ku-cellphone kunganani boningi. Bo television lulwimi lokuhamba luyasilahlekela asisakhulumi lulwimi lomnandi oluhlamusayo lwani lwesiswati. Ngakho ke sibabukisi sithi asimane silumele let's bring light asikhanyise. Kungako siqale ema-grassroots lethi ikolweni kwabantwana abancane siyalumeka siyaphemba umlilo ukuthi akumane kukhanye. Siletha naswaye siyavama ukuthi nawuluswati ukhuluma uvafophi iswati ke leli. Asalobhekisa nje. Sikhulesene sathi ukuthi likhali yahlonishwa. Ngambe nawujaha ungene ufake isigcoko kuphi endlini ayithi. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Siyabona ukuthi asesenletaba nje ukuthi singadlulungisa kanjani leti. Nyalo sihlanganise tandla nenhlangano kuthiwa i-NPF idlela livongene. Basponsorisha nama-t-shirts labhalwe t-shirt esiswati. Netigqoko kwagqoka sithatha kabhalwe t-shirt esiswati. Kwasigqoko lesikazibhalwe nje ukuthi asigqoko endlini. It's okay, you can wave your hand. Masigqoka kodwa masigqoka kuphi endlini ngoba lokho sekukhomba ukuthi sekuthekile manje. Sekuthi inhlonipho. Manje ke sisive semaswati. Kokuqala sathiwa ngelulwimi lwethu. Kwesibili sathiwa ngendlela esiphatha ngayo lokufaka ikazi inhlonipho. Kwesithathu sathiwa nangendlela esivunula ngayo. Kunengolo inangileke bongosi ukuthi sisive semaswati. Ikhona lento kucabanga ukuthi siyadla labantu bayali sifuna uvunule kanjani. Nini kuphi kanjani. Ukhazi labantu vela bathi babuthi siyabona bantu badzinga kufundziswa. Usina uvunula uluswati uvunula kanjani. Babukisi Foundation. Wadi nebuve ingcebo.